Ngiyabonga abantu basephalameni ngishala amavesi ambalwa akusingoma lena evama ukuhlatshelelwa makukuhle akusiyona ingoma evama ukuhlatshelelwa makumnandi kodwa ingoma lena evama ukuhlatshelelwa bathi abadala umvundla sezinqandile phambili ingoma evama ukuhlatshelelwa ababuyisi sebembuyisile umuntu phambili ngihlabana ngoma abantu basephalameni ngoba ngizama ukukhumbuza mina ngiphinde ngikhumbuza abantwana abakuleli bandla ukuthi iyona le ngoma uShembe wasinika yona wathi umntwana walapha eNazaretha wahamba endleleni yokukholwa wayesefica isikhathi lapha khona umhlaba usumvezela ubuhle obungaphezulu kobuhle obuvezwe ngabazali umhlaba usumvezela ubuhle obungaphezulu kobuhle uShembe asinikeze bona bese ekhetha bona elahla indlela kaShembe elehla indlela yabazali kayi ukuthi indlela zokumnyama sezinqobile sezidlile inyama yakhe ebuya lapha abuya khona ababuyisile bembuyisile sengena ekhaya siyaye sihlabele le ngoma sitshela uNkulunkulu ukuthi lona lapha uyayikhumbula zonke izeluleko wayelulekwe ngazo kodwa wayilahla wakhetha indlela kaSathane wakhetha indlela embi ngiluleka kakhulu abantwana sekuphalameni noma sisesikhathini esimbi namhlanje lapha ungazikhona ukuthi ululeke bani yeke bani ngoba uyawuthi ululeka abantwana lapho usubuka ikhala zivela nakubazali bese ungazi ukuthi wenze njani kodwa siyacela uNkulunkulu ukuthi abe khona phakathi kwethu asihole le ngoma iyihlatshelelo abantu sekuphalameni abantwana abakhuliswe lapha eNazaretha bahamba yabehlula indlela kaShembe behamba yabehlula indlela sekuphalameni base bekhetha indlela kaSathane indlela zokunyama siyaye bethi mase ebuya ababuyise bembuyisile phambili bese inzuku zakhe uSathane eseyigoqile ngokusheshsha ngoba uphuma endlini kaNkulunkulu usuphuma endlini lapho uphephe khona uye endlini kaSathane lapha khona indlela zokufa ziningi kakhulu indlela zokulimala ziningi kakhulu ngithi abantu sekuphameni lengoma ke siyayihlabelele makunjalo abantwana basekuphalameni sebeyilahlile indlela kaShembe base beficwa izindlela zokufa bese umnyameni mase bebuya asisho ukuthi ngingumhambe emhlabeni asisho ukuthi thuma umqondisi aqondise indlela yakho siyayisithi ngiyaze khumbula izeluleko engiyelulekwa ngazo namhla sezikude nami nanenhliziyo yami suke sitshela uNkulunkulu ukuthi sishayile lapha safundisa lapha senza konke kodwa wakhetha indlela zokumnyama suke simangala lapho sitshela uNkulunkulu ukuthi siluyile sehluleka ingane yaqoma indlela zokumnyama kunendlela kaShembe kunendlela zabazali lithi akusingoma emnandi le ngiculayo ingoma ehlatshelwa kakhulu uma kunosizi abantu basekuphalameni mhlambe ngingakaqhubeki kakhulu asifunde incwadi yamaHubo 1 sihambe kancane nayo sifike lapha kuverse 3 1 verse 1 sigcine verse 3 uzoyifunda nje uyifundayo bese ngimthelezela amen sihlangana kanjalo abantu basekuphalameni lapha ngingumuntu oyayihlala abe nosizi ngoba siyikusasa lale ivangeli kodwa asilona inguna phakathi bakhona abantwana bezayo emva kwethu abazoba ikusasa lale ibandla abazoba isasa lalezwi likaNkulunkulu
abazoba ikusasa lalendlela kaShembe ifunde masuyitholile. Incwadi yamaHubo 1 kusuka verse 1 kuya verse 3. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali enkundleni yabakolodayo. Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ozindla ngomthetho kaJehova imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi. Oyathela izithelo zawo ngesikhathi sawo. Oqabunga lawo lingabuni. Nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Amen. Makhulu bantwana basekuphakameni lamazwi. Ngoba kuhambe bese zibaningi indlela. Kakhulukazi ngikhuluma ngesindlela zababi ukuthi ziwukufa. Sho njalo indaba yami bantwana basekuphakameni. Ngikhuluma ngaphezulu kwaleso sihloko esinjalo. Ngithi zonke indlela zababi ziwukufa. Ngoba kuyenzeka bantwana basekuphakameni umhlaba mkhulu nawo. Umhlaba unemhlaba eminye phakathi kwawo. Kukhona umhlaba bantu basekuphakameni oyikhaya umuntu asuke ekhuliswa kulo. Umhlaba lowo. Ngoba khona inqubo lapho yakhona kulelo khaya. Khona ukwenza kwakhona, khona amasiko akhona angaphambani nomthetho kaNkuluNkulu. Khona imkhuba yakhona engaphambani nemithetho kaNkuluNkulu kulelo khaya. Ikhaya lokuqala lelo. Kodwa umhlaba oqala lowo. Kodwa khona omunye umhlaba futhi ebakhona. Eminye iyakhula iyanda ngoba khona imihlaba emisha manje mfundisi Nkosi efikile. Imhlaba hayi ngo Facebook, umhlaba lo oyimele. Kunabazali bakhona ku Facebook. Kunothisha bakhona ku Facebook. Kunayo yonke into bantwana sekuphakameni kulowa mhlaba. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga khona lapha eThempelini. Ngabiza enye inkosazana. Ngathi kuyona ngizawuthi une-account ka-Facebook. Kodwa le account ivaliwe. Akekho umuntu okwazi ukungena abone. Umzali akabona ukuthi ukhulumani lapha noma ukuthi ufakani lapha. Ngathi abaphathi bakho baseThempelini ababona lutho ukuthi ufakani lapha. Kodwa abantu ababona ukuthi ufakani lapha ilaba abantu osubenza umhlaba wakho kubona abantu bakho bakwa-Facebook nabangani bakho nontanga yenu nabantu esinabazi. Ngase ngiyabuza ukuthi yini le elapha ku Facebook wakho ongafisi bona abantu okhonza nabo. Yini leno ifihlile lapha yana ongafisi ibone abazali bakho. Yini leno ifihlile lapha ongafuni ibona amakhosazana amanye. Ngase ngiyameluleka ukuthi phuma kulo mhlaba uzohlangana noSathane. Izindlela zababi lezo ngoba ngithe indlela zababi zikufa abantwana basekuphakameni. Masingayazi lemhlaba ukuthi ingozi kangakanani. Ilapha khona izingane khona ukuthi mawuyikhuza bisigijima ingene ekamereni ivala isicapha bisingena ku Facebook bisisho ukuthi ave hlupha ubaba ave hlupha umama bese qhamuka abaduduzi bethi ave behlupha vele labo bese ethola abafaka ofakazi abazofakaza amahlonga andle bonke izindaba bese engena lapha amtshela ukuthi ke hayi vele ubaba wakho uyabheda hayi vele umama wakho uyabheda bese bemduduza. Bese izilomzali licishe enhlizweni yakhe ngoba usengena emhlabeni wakhe wayifihla khona. Wayithukusa wathola abaduduzi wathola abavikeli abazomvikela emthethweni omzali bamvikele emthethweni kaNkuluNkulu bamvikele emthethweni wekhaya la kubo. Ngithi ke bantu basekuphakameni umhlaba nawo lowo ngokwawo uyingozi. Njengoba singabazali ufuna sikhathazeke ngoba uNkulunkulu ubalethile labantwana ngokuthanda kwakhe lapha emhlabeni. Bengabakhe futhi benjalo. Kodwa umsebenzi wethu mncane futhi ulula ukubafundisa indlela kaNkulunkulu nje kuphela. Ithi ke incwadi uswazi lungile luyakha.
makufanele ukuthi ngidlule lapho kuyayiphoqa ukuthi ngidlule lapho ayikho enye indlela kodwa usukwenza ukuthi ngelinye ilanga mawufika phambi kwaNkulunkulu njengomzali uthi Nkosi wababeka labantwana okhalweni lwami Nkosi ngakwenza konke ngayivula incwadi zeBhayibheli ngalithatha Nkosi uswazi ngabathinta ngalo ngakwenza konke ngabeluleka bese ufika phambi kwaNkulunkulu izandla zakho zimhlophe ungenazi isici uthi mawuhlabelela umi lapha eselele phansi umntana wakho uthi ngiyayikhumbula izeluleko engangeluleka ngazo ubune iqiniso enhlizweni yakho njengomzali ukuthi konke lokho ngikwenzile konke lokho ngikwenzile bantwana basekuphakameni ithi-ke umhlaba wesibili bantwana basekuphakameni ophikisana nomhlaba wokuqala iyayingene ingane lapha kuFacebook mangabe isisoliwe ngalokho esolwe ngakho bese iyakhala lapha kuFacebook bese bayeza bayiduduza bethi abazali banjalo bahlupha I can't wait ukuthi ngibe independent ngihambe ngoyisebenzela ngiyohlala entabeni ngikwazi ukuyiphatha ngiyahlushekwa la ekhaya ngiyahlushwa la ekhaya yini bathena abazali na njalo nje ngiwasha izitsha hawu hlupheka lokho na ngiyahlushwa njalo kuthiwa ngipheke makumfana ethi kuthiwa ngicela igceke la ekhaya ngiyahlupheka bese bengena abantu ngokusheshsha bethi kanti umdaya basiwasha izitsha nje wena yini bengewashele zabo kanti yini inkinga bese bemduduza lo muntu bese bemelukeka bethi muvi lo mzalo wakho ugeza izitsha nayizolo ngigezile awazi wafa khomba ngobulawe kwasha izitsha kodwa basho njalo kuFacebook ngoba umhlaba abantu basekuphameni usathana uphumile umile laphana na uyakhuluma kukhona ngisho ama-message abhalwa laphana kuma-social media aqhamuke emkhathini angayikhohlwa indaba yenkosana umlambo exoxa nomuntu exoxa khona la kuma-social media ngathi uma-WhatsApp yini uthi lo muntu wayengabhali njengoba sibhali i-message ayivele ifuhleleke nje uthi bangabe ethi uyakhuluma iyafuhlela lento ngoba akakhulumi nabantu khuluma nemoya emibi umnyama kaSathane mhlayilanda uNkulunkulu wasekuphameni wamlanda nemoya isifuna ukumlanda nayo isibona ukuthi konke sikusondeza akafuni ngcono simbhale sitoke naye lezi ngane ke ezithi mayisolwa abazali bese umzali ingane ingene ekamereni ibhakaza isicapha ingene embedeni bisiba live on Facebook ngelinye ilanga uSathane izokhuluma noSathane ngelinye ilanga izongena ekamereni ibhakaza isicapha akhala umzali athi Nkosi yami lengane ngizoyenze njani ngoba ngizothini ngale ngane ngoba manje na ngiyashaya akuzwakali isingene ekamereni isingene emhlabeni wayo isicashile uSathane bese ekhipha ihlombe eduduza ithi yini abazali bekuhlupha kangaka yini ngavela uyibulala angaze nobona nama comment kanjalo ku Facebook angaze nobona ngabona umuntu ethi khuluma usizi wakhe ku Facebook kwase ngene umuntu wesifazane emeluleka ethi ayibhlungu kakhulu lento ongitshela yona cha iyusizi ngempela mina kube ngowe ngabe sengivele ngayibulala yini ngavela uyibulala kusho umuntu ubhale la kuma comment ululeka lo wesifazane uyameluleka ukuthi ibhlungu lento yakwehlele yini ungavela uyibulala umuntu lo sikhuluma lo mhlaba abantu asekuphakameni ngoba kuningi angisakhulumi ngakho konke ngoba no TikTok sebefikile abantu imhlaba nayo le bangena abantu laphana ungahamba nomuntu ibanga elide cawune imqondo omunye kodwa mhla umbona esembethe ingubo zakhe ka TikTok uyobona lo muntu angimazi ngiyaqala ukumbona lo muntu mhla umuntu uhamba naye lapha esontweni sibingelelana amen bangcwele babheke phansi bonke abantu bakhophoze amen bangcwele ubona awubazi wena labantu obingelana nabo wazi leli side bayisembethe ingubo zakhe zopriest bakhe bakwa TikTok isimangaliso womunye umuntu udila nendlondlo mfundisi phinde ngibacele futhi ngaye ngezwa kuthiwa khona abadansa lapha eGoli kwa TikTok ngizokuthiwa abadansa bezibavezulu ngathi ngeke ngixoxa muze ngigude le nto ngoba ngifisa iphinde yenze
ngeke uzawufundisa bangiphatha kabi bangilimaza bathiwa ngathi nowaphi lo muntu bathiwa lapha eGoli ngithona sekuphakamene ke umhlaba lo omunye umhlaba nakho kuyavalwa ukuthi ungaboni lutho umuntu abe nalabantu bakhe abakhethile yena uyayigcobela lapha abashumayeli bakhe uthi mase ngene wavala bese igcobela abashumayeli bakhe balapha emhlabeni wakhe uFacebook noma uTikTok bese igcobela abakhokheli bese igcobela abefundisi bakhe abazomfundisa bese kulibonke labafundisi abagcotshwe uShembe labakhokheli bakaShembe laba bazali laba abanika uNkulunkulu abakhiphele ngaphandle bese igcobela abazali bakhe abasha lapha na kwaTikTok noma kwaFacebook bese kuba yibona abathi uvela uyibulala emntanami segcoba abasha sebavale ngaphandle bonke laba abanika uNkulunkulu ngoba usengena emhlabeni omusha emhlabeni usembethe izivatho zakhona usewumpriest wakhona uyena osenza konke uyalawula uma uthi yakhuza gijima uvala athi awuthi ngikhiphe lo uyadimothi uyaqashwa uyakhuphula uyehlisa umhlaba wakhe lo uzothini ke wena uzothini ngiyayidabuka kakhulu abantu asekuphamile ngoba ingane mase ifuna ama cellphone seyifuna ama laptop ngeke uzenze lutho ndabukela abazali abanezingane ezifundayo emazingeni aphezulu uthi uhlele ekhaya ithi ingane mama lapha esikoleni akusaqhubeki nje sengizofeyila ke manje mina ngifelize ilaptop yonke ingane eklasini uthe ilecture ufuna siphelele isonto sesinama laptop iqamba amanga ingane isibona abantwana beyivalele emagumbini bebuka ama movie lapha naye ifuna ukubuka imovie kodwa manje siya kumzali lowana iyothi baba ngizofeyila mina ilaptop ngoba nginayo ngoba umzali akazange alithole ithuba lokwe university bese ethi Nkosi yami eyami ingane yathi izofeyila bese ehambe yovula ikweletu avulela isigebengu sifuna ukubuka ama movie benzeka asisha idingeke iyadingeka kodwa ipressure ifunwa ngayo sokukhona okhulumayo ipressure enika abazali mase kufika lesi phone ayikho into engingase ngiyenzeke mina uthe nje kungaphela u5 days singenawo egijima umzali aze ayoshatha aye kwashiya khadi afika shiya ID anikwe le mali ayothenga ilaptop ayothenga le cellphone efunwa ngenkani ifuna ingane isathi ngofeyile umzali ethi ngiyazama ukufunda ukuthi inkinga yami nje ile laptop anginayo ngake ngayibona mina ingane yenze njalo ikhuthuza abazali ngesikole khuthuza abazali mayibona ingubo enhle lapha edrobheni igijima yebazali ithi kunemali ekhokhwayo esikoleni le mali manje iyafuneka iyafuneka le mali kanti sibona ingubo enhle kaWoolworth ifuna ukuthenga ingubo ifika ikhohlisa umzali emnikeze uNkulunkulu olale ngalele ethandaza usuku nemini ethi mntanami lapha khona Nkosi ngicela ungigonele yona kanti sekhona isigebengu njalo sithi masibuya sizoshaqaliza imali sihambe sothenga ingubo asasonke isithume ngokuswela euniversity ingubo engaziwa abazali usizi abantu asekuphakamile esibhekene nalo lo ngithi angibakhuza abantwana ngoba busisiwe ungahambi ngendlela zababi ongame endleleni yezoni ungangeni phakathi kwabakholodayo uyofana nomuthi othela izithelo zawo ngesikhathi uyothi konke akwenzayo bese banenhlanhla bese iphumelela umzali esemanapha izikweletu zakho ubungabekezela kuthi hayi mama ake sibone ngenyanga ezayo ngizolokhu nginqunda ngizolokhu ngizama laphana ngizama laphayana ake ngizame laphayana kuzoze kulunge mama ungakhathazeki ngiyayidinga yona kakhulu lento engiyidingayo kodwa hayi lencindezi umzali usekhonjwe ngesibhamu kufuneka lezi zicathulo eseyibona lesitole ngoba bonke abantu bayigqola ekhaya lezi zicathulo eziqhokwayo uyasifuna naye akafuna ungabi naso kodwa indlela ululu thathola imali ukuthi abuyele kumzali lapha ekhaya ayothi mama ngihluphekile iyafuneka lento esikoleni kune party kuthiwa nje le party kufuna sibe khona sonke kuyakhokhwa u500 kanti sicathu 500 hey yadabuka yini ngidabukisa ukuthi ngangakuzwa ukukhuluma ngelinye ilanga anganoma nginelungelo lokukhuluma kodwa mhlambe ngizokukhuluma ngogudle abakuzokuzwa bazokuzwa
abangazukuzwa ngeke bakuzwe. Ithi uthi umuntu kaNkulunkulu oneyingane zakhe ayithandayo uthi lithe izwi lasezulwini lezi ingane zonke zakho zinesiqalekiso lezi ingane ngoba kwathi ngelinye ilanga beyivele mayifika kuwena zifuke zikufuna imali zitsheleke imali noma ingayidingi zitsheleke imali zithatha imali yakho enye zizoyibuyisa zingayibuyisi ulezi ingane zakho ufuna inikele zicele ukuthi uNkulunkulu ayisuse lento ingakho ihlupheka zishushe kuthiwa imali yakho njengomzali wazo ezathi ithatha ngendlela mnyama zingalikhulumanga iqiniso babe khona abantu ukukhuluma njalo ngoba into zasezulwini zisimangaliso uma uNkulunkulu ekunikeza umzali usuke kunikeza uNkulunkulu wakho wasemhlabeni ukuthi khothama lapha khonza lapha wena bose ubona lapho uzokhuthuza khona ubona iATM yakho uzothi uma ngabe ufuna ingubo enhle usuthi mama kuthiwa kune party kuthiwa sikhokhe uma ubona into oyithanda izicathulo ubuye uma ufuna ukubuka ama movie nawe njengengane zonke kuma laptop uthi iyafuneka bose uthengisa umzali azawuthatha isikweletu ebalise nosizi ngenxa yakho kodwa noma uyidinga kodwa isipiti nepressure bisidala ukuthi bonke abangani bami sebenawo sengisele ngedwa. Sikhulisa abantu abanjalo umfundisi wenkosi namhlanje. Sikhulisa abantu abangasho ukuthi ngiyayidinga lento. Abathi ngiyayidinga lento ngoba khona abantu sebenayo. Lento iyahamba nomuntu ngishe ngakhula abe umnomzane womuzi angeke abe nakho ukuthula ngoba kuyothi kwamakhelwane extend indlu naye bese ethi awuthi nami ngeke phela extend ngeke ngidlule umakhelwane bese engena ezikolletini bese extend indlu ngoba ukhuliswe kanjalo ebunganeni bakhe ukuthi kumele ngibe nayo lento ngoba nosibani usenayo nenhliziyo embi nomona uyagula ngiyazi ukuthi masikhulisa izingane siyazivama ukuthi zonke izingane masenzele yodwa sizenzele zonke ukuze kungabikho kuba khona ngathi uyithanda kakhulu kodwa kuba inkinga bangabe ingane eyodwa igugele ubhaka lezi ezinye ubhaka besaphila uthi uthengele ingane yodwa ubhaka bese ikhala zonke sithi wathengela lona yedwa unganobhaka besaphila bese ikhala hayi nani ngithengela nanga amashethi ngenze nani bekhona ngithengela khona uyayimosha lezo ingane ngelinye ilanga ziyothi mayifike emsebenzini ngiye ngibone masisebenza lapha nami uthi unika umuntu wedwa amabhuza akhe segugwele uqubuka inkampani yonke inami ngiyawafuna ngani usomniki losibani bani uthi uthatha iskipa unika umuntu oyedwa osegugele iskipa uvuka inkampani yonke inami ngiyasifuna ngibona ubani esigqokile akasho ukuthi nami ngiyasidinga ngoba sesigugile uthi ngani ubani osifakile umuntu onjani lo iliphi izulu ongafaka umuntu onjalo kulo linganjani lelo zulu awuzuphuma yini mase kufike uNosifa nezakhe serecruiter ngaphakathi ezulwini esethi hayibo loNkulunkulu semkhulu kakhulu asenzeni asimvukeleni ngalenhliziyo yakho othe ngenhlanhla ungena ngayo ezulwini awuzuphuma yini sokhishwa uzophuma manje ngane gugele ubhaka abanye obhaka bengane besaphila thekele ingane gugele ubhaka yodwa musukududuza ezinye ngokuyithengela ngoba ukhanda inkinga kusasa uzoba nenkinga lapha emafemini uzoba nenkinga base kuphakameni ushembe ukhuluma konke impilo encwadi ekuhlonipha ihlona nyongo izinsuku zakho zibe zindezweni asifunde ngoba kufanele sifunde lezi incwadi singagcini ngokuyikhuluma sifunde ngoba khona indawana lapha okuzoma khona umzali kume khona ingane bisithi ingane angangazi umzali wami akazange ngitshele lutho umkhokheli wami akazange ngitshele lutho umshumeli wami akazange ngitshele lutho nomfundisi wami angitshela ngalutho manje kufuna sifunde lezi incwadi ukuze makufike eMahlukana ndlela lapho kuzoma khona ingane ngapha bese kuma umgcotshwa ngapha bese ethi umgcotshwa zikhumbule zeluleke ngakoluleka ngazo ifundeni Exodus 20 kusukela ku verse 12. Hamba nami.
yazisa uyihlo nonyoko yazisa uyihlo nonyoko uthi uNkulunkulu lapha hayi mntanami nami ngiyafuna ungazise kodwa namhlanje ngunika umyalo wokuqala nonesethembiso uthi yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni Nkosi kubusise ukuze kube njani ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni yazisa uyihlo nonyoko iwona umyalo oqala nesethe isho njalo miqhubeka ifunde iwona umyalo oqala nesethembiso lo othe uNkulunkulu yenza ukuthi ukuze kube nje uNkulunkulu imvama ukushaya umthetho akavami ukufaka isethembiso uyethi ugcinisa abatha athi ungabulali ngqi kodwa kulomthetho uthe uNkulunkulu mayesekushaya wayesewelekela wayesehlwanyela ngaphambili esethi ke umthetho lona uqala nesethembiso anganoma ngisho yona yini kulungile Inkosi kubusise abesefeso 6:2 funde ba yazisa uyihlo nonyoko yazisa uyihlo nonyoko okungumyalelo wokuqala onesethembiso okuwumyalelo wokuqala onesethembiso ungayikhohlwa lencwadi Nkosi kubusise baba wami ngithi angifunde abantu basephameni ngoba umhlaba unjena nje iyonakala lento ezizulwane esuke sikhuliswa ngaso sikhathi labantu ensukwini bakhulisa nisuke nizobahlwanyela emasontweni nibahlwayele emafemini nibahlwayele ngisho embuthweni wezokuvikela amaphoyisa nihlwanyela inkinga nihlwanyela ukhula niyominyanisa izitshalo ngoba labantu enibahlwanyela lapha na abanaso isisekelo abanawo umyalelo oqala onesethembiso bazobe befika nje lapha na bekuvuka ukuthi mina kune demon elikhona namhlanje elingena abantu ngiqale ngaqala kuseyinganeni kuphela lingene nje abantu abadala akasekho umuntu ofuna ukutshelwa manje uma usumtshela lo muntu umfundisi wenkosi uthi mawumtshela umeluleke ukuthi iNazaretha alikwenzi lokhu bese ethi ngiyakuzwa kodwa indlela angitshele ngayo seniyayeka yonke lo myalo kaJehova ukuthi umfundisa wona uthangene ezulwini senikhuluma ngawe ukuthi tone yakho analyze itone analyze amagama wasebenzisile athi you are not correct you are wrong hayi ngoba umtshele kabi kodwa uyakutshela ukuthi don't try it again ungazami ungaphinde uzame ifunde baba wami hayi ngoba ithoni nenkinga umtshele ngayo hayi ngoba amagama asebenzisile wrong uyakukhuza ethi ngelinye ilanga mawucabanga kumkhuza ubala amagama ozomkhuza ngawo uzama ukulungisa ithoni azawusithela ngoba ukwenza ukuthi ungaphinde nje umkhuze la ngelinye ilanga uyakuthetha ngikhuzwa mina noma isendlini kaNkulunkulu noma isemsebenzini noma isemphakathini ungangikhuzi ukunqumela ugwayikatiki nawe njalo uma ufisa ukumkhuza uyocabanga ithoni ucabanga amagama azawusithela ugcina ungamkhuzanga ngoba usekunikile umyalelo ukuthi ungangikhuzi lento ikhona kakhulu kubantwana kodwa ngibonile ukuthi idemon elikhona ngoba ngiboni nabantu abadala sebenayo lento usuthi uyamkhuza umuntu hawu akuhlalise phansi ube necala elikhulu lokumkhuza mawufike ofisini uthiwa yini ethi abala amathoni awazi namathoni la ukuthi umuntu ukhuzwa ngayiphi ithoni ngoba kholwa kubhalwe khona kodwa nje afika akutshele namagama wasebenzisile ukuthi your choice of words I don't like it kube icala elikhulu elingaka ubizele ofisini kuthiwe nje ufuna uhanjwe usuke kuyi-course ufundiswe ukuthi udila kanjani nomuntu kodwa lo muntu ukukhuzela umhlaba wonke ukuthi ungaphindi ukhuza umuntu akusakhuzwana manje uyovuma lapho nawe usuhamba uthi hayi kulungile awusafuna ukukhuza umuntu lento ikhona kakhulu kubantwana ababekhuza bathu ukuthela ngaba nenhlanhla mina ngoba ngangizala indoda iyathi mayikuthuma esitolo bisikubuka ebusweni ukuthi ubuso bakho kubanjani uhamba ngesimile noma uyathi ukuthela makwathi ukuthela uthi uhlala phansi sasi u9 ekhaya aphinda athi sukuma futhi athi awungena esitolo ekhuluma ngesitolo ongazi yongena eBoxburg uyakhona athi ngifuna idumu bese phimisa amathe phansi
bese kubuka emehlweni ukuthi unjani ebusweni uzogijima mayingabe ngaqondi kahle aphinda kuthathe kwesithathu athi ngiyofika nje yazi ngikhumbula manje ukuthi ngomela idrink awuhamba uyithenga futhi ulwa nedemoni khona idemoni alibonayo ukuthi lifihlekile lapha liqubile ufuna aze livele obala ngoba liyathi kuthela idemoni enganeni yakho manje abazalwa namhlanje abakwazi ukubona idemoni enganeni yakho bela cha kunolakana lo ayinalulaka lengane ayikho ingane enolaka ine demoni once wathi ulaka usumbese iginye idemoni igama elisha ngeke saphinde kuphume idemoni enganeni yakho ngoba usuyibiza ukuthi ulaka idemoni liyathi ukuthela bese likuvukela enganeni yakho likhiphe mafuna isana lithandazela mafuna ishayisha izophuma thala ngikhuluma lapha ngisho amademoni angamagwala amademoni ayisaba nasekuphakameni ngangine demoni mina elokuthi njalo ngomhlangano ngidla isinkwa njalo ngomhlangano nje ngangidla isinkwa futhi ngangibona into yangathi ngibona ukuthi idemoni ukuthi ngangithi mase ngidla ucezu ngangithi nginceze u4 zesinkwa mase layisa yi4 mase ngidla lokugcina ngikhumbule bese ngiba nempi manje ukuthi ngiliqedele lokugcina manje ngiliyeke noma ngiludle sengidle 4 sengidle 3.5 lo half ngulahle sasizana ugcwele u4 and 3.5 very sweet kodwa ngabona ukuthi le phethini yodwa ngoJuly ngidla isinkwa ngikhumbule ngocezu lokugcina ngoJanuary ngidla isinkwa ngase ngigijima ngase ngithatha umnikelo ngase ngithathe imbali ngase ngithatha into ezokuhlambuluka hamba nge umshumayeli umkhize ngafike ngathi umshumayeli njalo ngomhlangano ngidla isinkwa ngikani kwa mina wabeka phansi zonke umshumayeli izinto wathetha wathi usidlela nsikwa ngomhlangano wathi ayenziwa into ekuphakameni ngashaya uvalo ngesikhathi engithethisa kanti ubona idemoni labaleka kuze namhlanje neminyaka ye10 ngaze ngithize isinkwa ngomhlangano amen idemoni lakhishwa indlakadla kamshumayeli wangelapha bengigaga ukuthi umhlangano lashwa ngasinda mina kodwa ke ngizohoshoza ngoba izilami lifishane angikhuluma lezo ndawo zasekuphameni khuluma amademoni athi bayisehleli kubantu bese nikwa amagama bese kuthiwa umunye ukuthi bese kuthiwa umuntu ukuthi maningi amagama amasha ama-terminology athi mayifika amademoni bese washanyela emhlabeni bese lawo terminology bese vala bese ngabona ngathi kudilwa nedemoni enganeni ekuthiwa ngazo introbani kuningi bana sekuphameni kuningi kodwa konke kuvela idemoni hlanga lashaya ngasinda mina mhlawumbe umshumayeli ngithethisile labaleka idemoni la ungena ehlane langishiya kuze namhlanje makumhlangano ngikuthi malithizwe siyabonga ukuthi nilinde kahle nami ngibe ngithi inkosi ngiyabonga ngoba nedemoni inkosi usathana wayesengembesela lona wena nkosi waxoxa kwakufanele ngithi nje kube kwakunamhlanje ngangile generation ngangizothi ngumuntu okhohlwayo nje ngiyakhohlwa angikhohlwa nedemoni akhohlwa nedemoni yeluleka ngasekuphakameni ubhale kahle ushembe wathi khona lethe ubusana sekuganeni wakho ivuleni levesi iqale kahle lapha eqala khona ibhala ushembe asifundeni ngoba ithemba dedele umfundisi kunodala ubona nomthando zokulala wesabatha Thandazo wesabatha verse 55 verse 56 fundisa indodakazi yakho ingazoni uthi ushembeke wena mzali wena osuzelele le ndodakazi sengiyibeke kuwe manje nami fundisa le ndodakazi yakho ingazoni wena ke ndodakazi lalela isifundiso zikayihlo nonyoko wena ke ndodakazi akathi mawusuyihlo esekubeke lapha wayesekweluleka nomama wakho wakubeka lapha wayesekweluleka usulalela sokuthi ihlonipha uyihlo nonyoko kuseyilona lo mthetho nomyalo onesethembiso izeluleko zokuthi ihlonipha uyihlo nonyoko uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho makwenzekile mntanami kwathi abazali bakho mabethi mntanami akwenziwa lokhu mntanami akwenziwa lokhu mntanami ayihambi lendlela uyothi makwenze kahle konke lokho uyokwandela izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga uthi ushembe uyophinde futhi wandelwe izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga uyabusiswa ekuganeni kwakho
uyothi noma usugana mntanami bese ubusiseka bese ugana kahle uthi mawufika emzini womuntu noma kade kufa abantu bese beyaphila ngoba sekugana umuntu la ekhaya onesibusiso. Yothi noma inkomo bezifa la ekhaya bese ingabe isafi inkomo ngoba sekugana umuntu oyifezile inkonzo yokuhlonipha uyise nonina. Nenzalo yomzimba Hayi bambe baba. Amen. Bambe khona la. Sakhuluma le ndaba yokuthi ubusiswa eganeni wakho. Ungayiyeki leyo ndawana. Ngoba ibalekile. Kodwa sekuphameni ngangixokola umama ongizalayo ethi ngathi ngigana lapha kwaNtuli. Mina ngagana kwaNtuli kunendle yodwa naye iyayitapekile. Sihamba phezulu kwenkuna lapha egcekeni kungekho nkomo, kungekho mbuzi, kungekho muzi, kungekho umuntu. Kodwa kunensizwa kunengane eqhamuke ekhaya konina eza lapha emfuleni elokhu izofuna ukuganwa kwakuhleka ngisho abantu bendawo bethi lapha emafukufukwini emzini wakwaNtuli lapha na ethiwa khonsempa ngikhohliwe uthi umama kodwa ngase ngiyithanda lensizwa yanenhlanhla umoya wami wayithanda lensizwa ngase ngiyogana khona lapho endlini eyodwa etapekile uthi kodwa ngathi mangifika ngoba ngangiyintombi ekholwayo uthi ngathi mangifika la ekhaya uthi ngafunda lokho ukuthandaza uthi ngathandaza la ekhaya uthi ngayizibaba la ekhaya esethi ake ngiyothenga inkomo uthi inkomo yayi u10 rand kwakuthi uzihanda lenkomo ngelinye ilanga yazala lenkomo sagcwala isibaya zakhona inkomo ngoba uthi ke mina sabelo ngabusiswa eganeni kwami ngoba ngafika kwaNtuli umzufile ngafika bengenankomo base bona inkomo ngafika indoda yakho ingasakhola lensizwa eyayikade ngeshelile yafika yakholwa sengifikile mina ngafika lapha ngekho mbuzi namhlanje nginezimbuzi ngafika lapha umuntu eyedwa isalwazi sihlala enqweni namhlanje ngizela izingane ezu9. Amen. Ifunde lapho ubusisa kuphi? Uyabusiswa eganeni kwakho. Mawugana umuntu ongahloniphi uthi unembuzi yodwa uthi uyaphemba athi uyafika ongazange ahlonipha abazali uthi uyaphemba imbuzi yakho ivele ife kuthiwa vele kwasifile. Hawu kade ngigana nje hayi futhi kuphumipha akuphumi ibhadi inkinga hlola indlela ukuthi kwenzekani ngafika emzini nawe ihloti ngafika emzini womuntu kwase kufa imbuzi. Cha yaqala imbuzi ukufa la ekhaya isifile. Yokubusisa eganeni kwakho hamba na. Nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. Ngisho inzalo yomzimba wakho iyobusiswa. Yozala izingane othi manje mabehlangana nazo bethi wazohlonipha mntanami ngathi ingane yaNtuli kwakusho njalo umfundisi ezweni lakithi bengasho ukuthi ngiyayigabisa angikwazi ungayixoxi lento ngoba abantu basekuphameni yenzekile. Bawuhlangana nengane nabasahlangana nabantu namfundisi sithunywa izitolo sifike isitolo twasina sigide lapha ezitolo sigide lapha ezitolo sigide lapha ezitolo hawu sekufika abantu abafana baNtuli bazosigidela bese siphiwa amaswiti sengakwazi ukudansa ngikwangadansi nazo ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi esihle manje angadansi manje angayishaya ingoma njengomthetho kaShembe sasifike sisini mase sisinile bese besipho sweet nasesikoleni kwake kubiza umfowethu ngale kwa standard 5 sibiso lapha phambili kuthiwa sinani sisine sibheke ebhodini sisine sibheke eklasini sasingenamahloni ngokusina. Wawuhlangana nomuntu emgwaqweni ethi hawu sabona mntanami ngoba sasifundisiwe wawungabadabula abantu abadala mabekhuluma wawuhamba ungongangena esikhotheni ubacocele udlule busubabingelela busudlula akumise umuntu athi hawu mntanami wahlonipha sengathi izingane zaNtuli. uNazaretha saba nenhlanhla ke thina sahlangana neBhayibheli leli kudala iBhayibheli elikhulu esakhula ngalo kwakubaba kodwa umuntu uyanyathi uyihla kakufundo uthi uyihla kakufundo uthi uyihla kakufundo awukwazi nokunyakaza iBhayibheli kwakuyihla kakufundo uyihla kazwana nakho uyihla kayithanda lento ugcina usuyazi ngekhanda lo sathi masingena esontweni siqala sesikwazi ngesontweni sibe inkomeni hawu kanento akuyona into kaBaba lena umthetho kaNkulunkulu kahle kahle lona. Kodwa ngenxa ukuthi sasibancane sasisatshiswa ngobaba ngoba kuyindoda esebenzisa uswazi kwakuthi ubaba akakufundi lokho hey ningacisha ngilongesa abatha enzani ukuthi ngokusheshsha nenze senisheshe nisaba ubaba kanti ubaba ubambele uye nesatshiswa ngaye uma nikhula nizonika uNkulunkulu bese kuthiwa ke umthetho kaNkulunkulu lona sathi umthetho kaNkulunkulu uNazaretha lobo uNazaretha lo kodwa sekuphakameni ngizokhuluma indaba yokuhlala
indaba engahloniphi. Ngelinye ilanga ngabona eyintombazana nje, yayikholiwe le ntombazana, sasikhonza nayo kuyinkosazana, sihamba nayo. Ngiyakhumbula sakunekhwaya sicula nayo nasemakhwayeni, kodwa ngelinye ilanga wafika omubi, wafike wayishumayeza. Yathi mayifika lapha esikoleni kwase kufika omubi, kodwa omubi embethe omuhle. Akulula kangako ukukhuza umuntu uthi omubi lona, kodwa ama omubi esembethe omuhle. Kwakhanga insizwa enhle, yayimhlophe lensizwa, yayicabile, ngiyikhumbula kahle. Yafika kule nkosazana yakithi, yafika yayikhohlisa, kwakhuzwa ngapha. Hayi kwasho lensizwa siyifikile, yembethe usathana useyihlobisile, useyenzile, wayigcoba ngamafutha akhe ukuthi mayifika kule nkosazana ifike ibise yehluleka. Nami phela yehluleka. Sathi ibona ngabuseze esontweni. Sathi ibona ungasabuya ekhaya. Samangala sonke. Samangala wasePhakameni. Sathi deka. Sathi sibona yathutha le ntombazane yangabusahlala ekhaya, yawuhlala khona lapha entabeni. Kwahlangana ezikoleni manje na, yaphinde lapha ekhanga khona. Omubi seyakhela idleke lapha afuna ukuyikhohlisa kahle, ayikhohlisele khona. Wayisusa kubazali, ngoba izwi labazali nezwe lakubo bazoloku bemkhuza bethe wena uzalwa usibanibani, usuke yenza lento. Wayithatha usathane wayifihla edolobheni elikude, lapha khona wafika yakhela idleke, yayisihlala khona. Ngiyakhumbula ilanga ngihamba nobaba, sathi sihambe edrobheni, ngase ngiyibona, ngathi ngiyagijima ngiyibingelela, kwasho ngisemotweni ngihleli ngemumva, ubaba akayiboni, ngathi ngiyibingelela, sabingelelana, ngayigcina lapho ukuyibona. Kodwa ngelinye ilanga ngezwa mangifika ezweni lakithi kwathi ubuyile usibanibani, usebuyile. Indlela zokufa sezimfumene, bathi ubonakala ehle esitobhini ehlala phansi. Kwabona nomzali lo kade engaselutho, engasalalelwa, kwabona eza nebhala esitobhini, efike ebutha amathambo ewafaka ebhaleni eya nawe ekhaya. Indlela zokufa, the isihloko sami namhlanje, indlela zababi zokufa. Yabuya kwakuyinkosazana, kodwa usathane wayizuza, wafika insizwa enhle. Ngenhlanhla nizwa ngayibona. Mangithi insizwa enhle ngisho ukuthi ngiyafanekisa, ngisho insizwa engayibonayo. Yahamba nayo le ntombi yakithi, ezwe lakithi. Yayifaka emarumini abizayo, yayiqashela khona, yathi hayi uyabona nje, we are old now, awuseyona iphela ingane. Kuthi abazali bekushayela umthetho, yiba umesisi lapha, yiba umesisi kule room, hlala kule room uyiphathe. Yayiphatha. Wathi mefika umzali, indlela zokufa sezifikile, indlela zababi seyithela izithelo, isikhula. Base leli soka lensizwe enhle yayisigijima nabaphilayo, yayisikhohlwa abagulayo, yayisifuna abaphilayo, yayisimthatha iyomfaka emotweni ebheke ekhaya, yamhlise wehle esitobhini. Kwamenyezwa kwathi ingane yawo sibanibani nje lena, abasayiboni nabantu bendawo, abasakwazi ukuyibona ngoba ehambe lapha uyintokazi enhle, idakhi elalidumile ezweni lakithi, licula kahle, lilihle. Kodwa mayibuya yabe usathane esembesa ingubo zakhe, yayisimhlophe. So afike wathi cream mntanami, lesi sikhumba lesi onaso asifanele, hamba iba mhlophe manje na, sekusho intaba zokufa. Zayimbesa amabhlukwe, zayimbesa lokhana, zashintsha nje isikhumba yamhlophe. Khonto edliwayo manje bayableach abantu babe mhlophe, nawe yabuyisa imhlophe. Ngiyakhumbula nganye imini mase ngizwile ukuthi ifikile, ngoba kwaku yayithaka intanga yethu kuyinkosazana sasijwayele. Ngihamba ngiyoyibona esibhedlela, ngithi akambe ngiyombona, sengaze ahambe mhlawumbe ngambonanga. Ngafike ngadlula ewodini, ngashona emsango, ngashona eminyango, ngamcinga angimtholi. Zonke iguli mangiphindela konesi bethi ukhona lapho usibanibani, ngithi bathi ukhona lapho, ngiphinde ngibuyele bathi wakini, ngithi hayi ingane yangakithi.
ngaphinde ngashona emsamo ngadlula lezalukazana lele phansi eyigulayo zimhlophe futhi akekho umuntu odaki lapha ngiyayazi mina ingane yazo lakithi kwakuyidaki lento wazenhle ngithi phethe isithombe mina salo wami engimaziyo kanti usembethe ingubo zokufa hawu ngeke kwaze wasukuma nesi wathi nangu nje umuntu omfunayo wavula ifela wathi uyena lona wathi shembe bengasambuka athi bengasambuka yazikhumbula izeluleko ngabe ngelulewa nabantu namhlanje ngenhliziyo yami ngasengibheka enkana sezansi ngisabona bonke bayisithaza sizini lwami angena nasephakameni yakhumbula kahle kabingelela hlophe lomuntu asabonakala amashidi anyanyana mina mangicinga lapha ngiphethe isithombe esidala ngiphethe isithombe sentokazi senkosazana ka25 ngiphethe isithombe sedakhi lezwe lakithi ngiphethe umntwana esasinayo ekwayeni elidi kwaya ngiphethe sesithombe kanti ngizobona bawukufa abantu asephameni sekufikile sekumstriphile sekususa yonke into sekumshintsha ngisho ibala sekungomunye umuntu abantu asephameni mangifika lapha hawu ngithi uyaphila athi ngiyaphila ngithi nakunjani kodwa ngazi awazi uzobuza uthini ngoba uyabona ukuthi kunjani kuphela amagama emlonyeni ukuthi uzothi lo muntu uma usumficele uthi umuthi kunjani uzothi kunjani ngoba kunje asephameni ngahlala lapha akuzange sikwazi nokuxoxa lutho ngoba izwi lalingasaphumi wayikhuluma ubuka indebe zomlomo ukunyakaza buse uyacabangela ukuthi kushuthi uthi buse uvuma noma uzwile noma ungezwanga wovuma khona lokho ukuthi nje ungazi uphendula ukuthi awuzwanga ngoba uyabona ukuthi nalokho ukukhulumayo uyamhlupha sekunzima ukukhuluma umthwesi ijoke enzima uma uzothi awuzwanga wawuthatha lokho akushuyo uthi awungezwa uthi impela uthi impela abantu basephameni ngahlala imizuzwana embala kwacaca ukuthi usizi lwavuka enhlizweni yami ngase ngiyaphuma ngiyavalisa kwaphela inzukwane ezimbala bathi uhambile emhlabeni ithe abantu basephameni indlela zomobi zikufa ngiyabaxwayisa abantu ukuthi noma usathane ngambathe injani noma ngambathe ezegolide noma ngambathe imali abantu basephakameni ngoba namhlanje into enamandla enhlizweni zabantu imali umuntu esefikile uthi ukhala ngalokhu athenge lokhu athi ukhala ngalokhu athenge lokhu konke lokho basephameni mawusathane esefikile kulesikhathi ngoba imali uyena manje ufumbethe imali uhambe ifaka ngisho kubantu ngishophi ufaka imali abantu basephameni ngisho einganeni maze isuswa kubazali usathana ufaka imali ayinika amandla ingane bisibona ukuthi ngoba ingane kuya namandla ubuyile ekhaya isihambela phezulu ithi ukuthi aningi understand Satan seyinika imali uyazi ukuthi abantu abanemali abashayeleke umthetho banenhlanhla abantu abathi mabe nemali baqhubeke bakholweke banenhlanhla abantu abanjalo abantu sebenemali abalawuleki ngisho ekhaya ngisho ngayinkosana kwesisikhathi sekusuka ingane ekulama encane yaphatha imali awubadi umhlangano ukhona wena umuntu ofana uthatha izinqumo kulindwe ingane yemali inkosana isikunikwe imali abanye nje emabandleni mfundisi sekufika umuntu wesigwili umthetho yashintsha
bese kuba khona imithetho elawula igwili, bese kuba imithetho elawula wonke isigwili, bese siyavunyelwa ukuthi kube khona imithetho esiyiphulayo. Ngayezwa isimemezelo kwelinye ibandla kumenyezelwa ukuthi le nkosi yoba ikhethe inkosi nje yona inelungelo lokuphula umthetho. Noma isiyiNazarethe isikhethe inkosi kwabukiswa kwambukiso yafakwa emanzini umbukiso, kodwa maliphuma izwi labagcotshwa liyamemezela lithi lona ngoba ucebile ngoba mkhulu lapha emhlabeni lobukhulu bakhe akangene nabe esontweni angagcina kumthetho kaNkulunkulu. Soba ibandla njani masinganjani? Asikwazi ukuba njalo abantu basephansi, ibandla likaNkulunkulu imithetho efana onakho nongenakho. Isho njalo ingoma kaShembe itho inkosi noyinceku bayafana ethuneni bembathisa ingubo yinye impethu nentuthwane. Awube ngigaba ngabe ngihlala ngishumulisa kodwa ngizongihlula. Oyimpethu oyinkosi noyinceku bayifana ethuneni bembathisa ingubo yinye. Ihlabelene lo verse kuphela mshumayela ngendlela lesheshayo. Akekho omkhulu wona sekwendlini kaNkulunkulu. Akekho. Ngangafunda imvama ihlabelele ngaze ngikhuluma ukuthi Hlabelelo 3:26. leyo verse nje kuphela. Inkosi no Nkosibusisi isho njalo lengoma itho inkosi noyinceku bayafana libeni bembathisa ingubo yinye yona impethu nentuthwane. Makukhona umuntu oyinkosi osemiswe lapha kwaphakama thina singabagcotshwa sathi unelungelo lokuthi enze isono noma gundi ikhanda noma phuza utshwala noma basemgangeleni ngesabatha esekhetha inkosi wabhajadiswa bese kuthi ngoba uyinkosi yasemhlabeni bese abagcotshwa bemnika ilungelo lokuthi awuphula umthetho kaNkulunkulu. Nisuke nibandla likaNkulunkulu kanjani? Usuke emkhulu kangakanani uNkulunkulu osemncane kunamakhosi asemhlabeni? Ngizonikhonza uNkulunkulu ongaphansi kwamakhosi asemhlabeni ozowathi ukuthi inkosi yenza into eyithandayo ngoba yona iyinkosi ibe inkosi phambi kwenkosi yamakhosi uNkulunkulu. Ngizoni nibandla lokhu kanjani? Awuse ngiyaphuma esihlokweni. Khona indaba yabantwana abantu esiphakameni ngoba ngidabuke kakhulu. Into engidabukisayo ukuthi ngingumuntu onakayo. Ngiyambona umuntu mangabe eseshawa isinqumo owayisithathile ngibona ukuthi hawu usiyame ngiyakhumbula ngelilanga ngangakhula nenye insizwa iyayihlo ngandlebe nje selusa nayo. Ngiyakhumbula ilanga ithukana nomnye umama einkomeni sathe lusile inkomo zangena emadunjeni wayeseqhamuka lo mama esesithethisa yamphendula lensizwa hawu lo mama wamangala ngomama wakho lapha emndenini nathi singaba khona emndenini siyamhlonipha lo mama kodwa lensizwa ngoba yayishinga yona yatshelwa kuba ukuthi wena uyishinga mntanami awutshela wena awuthethiswa lengane yathi mayithethisa lo mama sithethisa sonke sabaleka sonke sashaya inkomo sabaleka kodwa yona yama yabhekana nomuntu omdala yabhekana nomama yamthuka lengane lensizwa ngangikhona sasilusile
Saphinde sathi siyahamba futhi saphinde zone inkomo sakwaqhamuka omnye umama wakabuthelezi wasithethisa yamala lensizwa yavuka lensizwa yamelana naye yamthuka. Hawu sihamba neqhawe manje lapha thina siyabesaba abantu abadala lensizwa iqhawe lokufa iqhawe longahloniphi yamthuka futhi lo mama. Hawu angazi kanti lensizwa ithunywa abazali ukuthi wena mntanami awukhuzwa. Ngelinye ilanga ngihleli nogogo wayo laphana siyaxoxa usethi ke hawizwile indaba ngithi mina ndabani uthi phela uSibani ubiza lo mfana wakhe ngegama umntana wakhe uthi okusibani ushindoda indawo uthe kuyamthela kwathi kuyamkhuza wakushaya ngempama wakushaya kwazi ngowela laphana ngase ngiyamangala mawugogo walengane etusa ukuthi ingane yakhe ishaya umuntu omdala. Ngabona uvuka la ingane ngathi ngani thunywa abazali ukuthi izovuka. Hawu yebo na uthi hawu kusibani uthe nje wathi ukuthi wakushaya ngempama kwaze kwawela laphana uyangixoxela ngashaya uvalo ngoba mina ngamangikhuliswa kwathiwa hlonipha ihlo nonyoko ukuze insuku zakho zibe zindezeni kwathi uyihlo nonyoko umntanami inombani umuntu omdala uyohlangana naye umuntu omdala unesibusiso unesiqalekiso athi masithula phezulu kwengane bese siyasebenza. Kodwa lo mama lo gogo uthi umntanami uSibani wakushaya usho yona lensizwa eyathethisa lo mama oqala inkomo zidla amadumbe wathethisa lo mama wesibili inkomo zingena egcekeni kwakhe esisola njengezingane zeinkomo yona yavuka yayiqhawe yabhekana nomuntu omdala kanti ngelinye ilanga isikhohliwe ukuthi ushilo uNkulunkulu wathi lona umyalelo oqala onesethembiso wokuhlonipha isethembiso sokuphila. Hawu sasicishe silingamela kancane kodwa ngelinye ilanga wahamba usebenza ehamba ethola iqalekiso zonke zezwe lakubo ethola ezezalukazi iqalekiso zezwe lakithi ethola ezamakhehla ezezwe lakithi ethola iqalekiso ngisho emndenini wayengazi umuntu wayeseshona kwamashu eyohlala khona ethi yosebenza zase ivuka iqalekiso ngelinye ilanga kwasuka amadoda amhlophe amshanga enhlamvu wenaba bantu basekuphameni usekhohliwe lo mama ukuthi wangitshela ukuthi ingane yakhe yabashaya abantu abadala useyakhala kanti awenzani mawuthi ingane ayivula abantu abadala wathi lo myalo nesethembiso uzonga-apply kanjani enganeni yakho. Ufunda le ncwadi bese ngihlela ngezansi. Izaga 1:7 verse 9. Incwadi yezaga kusuka verse 1. Incwadi yezaga 1 kusuka verse 7. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokuyalwa. Iziwula zonke ziyakwadelela ukuhlakanipha nokuyalwa ayifuni ukuyalwa. Ndodana yami yizwa ukulaya kuKayihlo. Ndodana yami yizwa ukuyala kuKayihlo. Ungawushiyi umthetho kanyoko. Ngokuba kuyakuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho. Ngoba lokho kuyoba umqhele omuhle wekhanda lakho. Lapho hamba khona abantu bakubona uqhamuka bethi yazi yayinhlelo yangane yazi yayinhlelo yansizwa kanti umphethe umqhele wekhanda lakho wenhlonipho womthetho kayihlo nomthetho kanyoko. Nemigexo entanyeni yakho amen. Nemigexo entanyeni yakho inhlonipho abantu basekuphakameni. Inhlonipho izinto zonke. Ngoba sesinga invest enhlonipheni bazophela abantu bazothi bekhula abantu mabephuma beyosebenza baphele kuvuka iqalekiso abayibuthe lapha emasontweni kuvuka iqalekiso abayibuthe emazweni akubo kuvuka iqalekiso abayibuthe emphakathini bese imihla yabo iyagoqa ngokusheshsha ngoba uthe uNkulunkulu yazisa inhliziyo nonyoko ukuze insuku zande ezweni. Umyalo lo bantu basobeni onesethembiso mawufuna ukukhula ayikho into okumele uyenze mawumntwana ukuhlonipha. Awunikwanga izinto eziningi akusho ukuthi yenza lokhu akusho ukuthi yenza lokhu akusho ukuthi yenza lokhu kuthiwe nje hlonipha mntanami ukuze insuku zakho zibe zinde ezweni. Ukhona into ongehlula yileyo nto yona ehlula abantwana ngeke lehlula iyodwa nje. Iformula yokukhula ayikho complicated
Iformula yokukhula iyodwa ukuthi yazisa ihlo nonyoko, hlonipha umuntu omdala, uhambe ngokuyithoba, inkosi ubusenizwile. Dedela imfundiso yenkosi.